Salijevanje strave je stara narodna metoda liječenja strahova i drugih psihičkih tegoba, čak i ogledanja u vaše juče, danas i sutra. Nana Fatka Hasanović iz Banovića stravu saljeva i liječi narod još od davne 1945. godine. Počela je kao 20-godišnjakinja i nikada nije prestajala. U Tuzlanskom kraju smatraju je jednom od najsposobnijih iscijeljiteljki. Pomažem sirotinji, svakom pomažem. Svakom. A po vrhu liječim žene koja se ne mere poroditi. Po 15 godina ima žena koja nema dijeta, došla je meni, porodila se kroz mjesec zanijala dijete. Onda liječim mašice, onda, čekaj, mašice, pa onda krajčicu, pa onda urok, pa stravu, pa smolanice, pa sapunice, pa lišajeve, pa čireve, pa onda čireve, pa ima još nešto. Nana Fatka Hasanović daje savjete zašto ne smije ostati veš preko noći na štriku. Svako ko ostavi opran veš preko noći u opasnosti je da bude žrtva šeitana, odnosno đavola, pa ga počnu mučiti strahovi, nesanice i našice. Ti si legao spavat, a tvoja je žena haljine oprala i one su zamrkle. Znaš. I onda je mrak na mokre haljine prionuo. I onda se sušio ni mrak na haljinama. I ti si legao spavat, muko se haljine, legao spavat. I probudile su te mnašice, one do 12 u noći bude. Probude se pa ne znaš gdje si. I onda najjačiji čovjek mora da misli da je na vrata pošao pa sa spata duh. To je jedna velika mahana za svakoga. U 8 peri, a u 3 beji veš. Ne smije zamrknuti mokar. Za suhu haljinku neće, hoće za mokru. To je jedno to liječenje. Onda treba kutiju zapaliti onako uvečer, prvi akšam. Zapaliti pa obnije svu haljinku što je zamrklo, znaš, oko kutije, oko vatre. I onda oblačiti. Ili mora ponovno oprati. Jedan iz Omazića, ti si nenoka mađiončar. On ne mora kod te jednom kutlom ošenim, nije moja učenja mađiončar.